Namaskar Piniada Bertalong Penili Samira Singja indicator P non Bertang Dompen Arjuitha. Hamran Municipal Board along non Kikibo Chairman Biren Tisopen Kiklem Kidam Kichokdam De, Kilidam De Putak Ningkang Samsi Chipaklangsi, Ward Commissioner Doanatum Chingrum Pen Jakong Nipai Troxiani, Karbiang Long Autonomous Council, CEM Tuliram Rong Hangapan Panongsi, Executive Officer Mati Deputy Secretary Sona Tirang Arideng, Pinpur Alo Kipajerdam Berta Peranki Hundor Kropen Bertang Pale. Pinpur alo long son troxy alam thepen chairman Biren Tisopan aningkang samsi alam the ki jongpon laki scheme kit home FIP ASFC 25 lakhs urban development 7 lakhs lapin PWD SOPD 2020-21 rupees 70 lakh aron repen ki claim aputhak ing toiving angdeng katarlip padunangji inu chairman si deputy director town and country planning a department along amat contractor asai ki claim inut chipathek wongwong pen appointment kipi Chairman Anghoi Kangni Jepan Aoda Dur Kilidam De. Alangli joini pen ajok kyong dunga skema mukha ki pichunun e. Rong supiarlu revenue atangkaan aron ripen kapangli. Alangli puthak aphong ongdung rada tumpen aning kidogri puthak rada hong jailong ki klang puhelo. Lasi alangli tum ki jongpona puthak arsik jit pen sai kideng ponjia phansi CEM Tularam Rong Hangapan Hamren Municipal Board Ward Commissioner Duana tumpen chuningri padupon. Niltum Hamren Municipal Board lo ajur mate town committee ajur ding pen chairman amethang chairman poisap kasolai pon ninge podun de lapen ninga klong pophe la hoya pathak si nitum batai lo commissioner tum phantame lason ekelang rop lapen kachingwai linave la hoi alam thepi en pensipini tum dak karbiang long CM sar tulam rahang pansi si kachuning relo son lo pilo je labang so kachar bosai pathak tong se kot pen ing samjin la pen ing thil app pen nilitum town committee phan nangkelang ye phasi pini labang dak through deputy secretary lo zila mata nitum dak executive officer lo terang akhai phansi pini alu pilo la pen so abthang nitum thelo un anake prapen iltuma CM sar lo mata MP sar la pen letum town and country planning yem natimong saratum nangching bai people pusining thelo West Karbiang Long Bitung Ring Thama constituency asor Long Sing Rong Hanga Methanga Sai Kacheklem Kimi Sena Jok Kidamtang Karbiang Long Autonomous Council Troxy Kep Angdeng Amahang ki Thegarni Katalon Hood Best Employee Award Pajirlo Alangli Chokomar Kilut Pen Non Award Kilonga Kaya Lamu Langpon Sina Kidamtang 1985 Adingkan Council General Branch Long Si Kiklem Pangcheng Dulo La Sopi Chiklo Johnny John Thoma P Taxation along LDA Ta Klem Lang Langcho takali taxation asai kam ki alangli tum henlo kicheng CSI khietum lo puda alangli pen pachini pontu Karbi Anglong district hempi along penangan ingkan kiklem api 1993 ingkan dongkamagam revenue circle along chitireksi amithang hemadong along chidamlong lo dongkamagam revenue circle along LDA ang hoipen RDC UDA claim lo apitu UDA penta alu thusi non ke SCR pusi deng thulo longsing ronghang koson pensi Karbi Anglong Autonomous Council Best Employee kilongma alang lininga lo alam arjusina Element ke longsing ronghang 1985 the council headquarter long lo general branch long si Nilipan John pen na posting lo chiklu jon yen thom claim pen ke la non ke dubon taxation branch hai professional tax punon la trading license punon la hai la council andar taxation department ke kang puat tum lil tum ban founder tum halo so taxation department ke champions la kidan no pia post tong non kidan no LDA angke non ke dubon ke la promotion non ke ni dongkar revenue circle siklembo dakpen nili 93 ni tang lo transfer dipupen si hadak sinon da claim na dongkar revenue circle non pia non claim non nili SL UDA pen SL no la pen nili retire ke non na December 2023 ini 21 no non nikah ni lah. Nikah ni kita lah non ciklo pelu tu. 2.5 alhamdulillah. Dah sini li kacuni ni kan tum laili tum kar dia tum dah hai. Pini thekndi pusta la chokamara tum sita government long isi ka cherap dum lo meti. Dah si khai
ili tu makai pan kacing Hondu pulute apor pen wang nang po apor pen dam nang po ala helu bing bing atum ke aki sung du kalang lo acha de nang li bachi la kachal da dak dipu gop kolas no dak pen si degree lo di pas dengan ke pas lah kan sampai sinang li dak LD lo ade non obe kimi tum kacharli na punon ba sakuri na punon non ke kachichi son kachichi so ai sakuri da kachitang te yong tunong le tum sidong ba tum honang li sibak Priti mane nili kama tha penge la picture la ko tengi ra tunta dui ko no mati kalang lo itu ma khai ta no penge sakuri ge ning kan ko an ni pen senang klang kita ong i mat kalang lo sila qualified kira tum phan lo pulute council ta Nilgama tha penge la penangan administratif bahin diri khona na kalang lo mane extension pini sona dunan kobloi ne kala non molom kachali la qualified ilitum kabi hari sui jang tu tang la mane kam ga churian si akai di pengedam tu pasi la tunga phanta unan ga website ki ko nai kalang ni gamat hage arlenge thia tum sita la pen nili esom ge la puhenlo nil tum da dong kam el si office company is tage wang nang ka che sor sar po phanal dangili tum ke along break dam style tum ga headquarter along kalang lo dam le la sili tum pang chengi pul de la council headquarter ke du chokamara tum hai amen tupe lo hai great full great pen cheng lop hai ili tum ge pine la pu first grade ta ho second grade pan ge formulang kalang la full grade pen tu third grade tu man ta discipline pen kam chiklem na po punctual na po la hai sin li kamatha kan la pu athige da kache sor sang na lo hai ta ke salam pina lo madenge nili phano la award ke long son puji mine sita dake a subject inunu ILD mange subject isini si cho de mat so thanks kem na sita hada sarkulu phis long do tum ke hedi all rounder lo de klem ang tom sita na ko ang tom lo mati no nil tum bes kar de long kulute revenue sarkulu long de hala dake arni bang sikka certificate PRC na che hang tundu annual income certificate possession certificate land holding certificate ta la hai lu kulu tenge non la kacharli sumarta la metric result pu dok pen lote higher secondary result pu kulu ekdom ras pu la si la sonam bong standil tumbange la nonason barla por ke langethi lu kulu te relief ro nai ya nai जो पिनंगन मने काई तो वर टाइम साइकिल उ नितुम क्लेम क्लेता उपाय वेदे लुक kasi sona था ini tum badu la non claim bong akuman te di la kachisong dupiglu itu dia ada farman ikai farman ada la ke claim bong matu sinda monna ke nali jungjung kaya chithe lam le so kuri long ke sen chotri kona ningkan ni chotri ke 86 mate 85 so kuri long lo 86 chotri ambil nangli kado gobe nangli suma aro so pinso kado gobe pang pedang nili sumar banget hamwe pinso sumar saisi pinso sumar baik so adak wam bangne LD thakha long lo high school long tirami non claiming bong ala ki bang ta interview pini piduno ta long lela ala kleng abang ta long ta pasinili kache song puason ining che thapra di ek haider phanheri pulte penangan sacrifice skimik ko bang matha ala secretary puno CM puno NM puno na tu nge puno rangwe port pura rangwe de da tu dam je port tu de kami tentang de pin reh di
kumar phama upima ke tanga duty ke ilitung ke kumar phansi achi lang mat kalang achi lang mane kasar pila ilitung mat khai aphan lasi lahaita niligamat hage cheklem lo pulte hedi council kamta dengan chuni usini lang kamat halo jongjing pen nilning karong ke la pulo nili la department ka prege pede lo sta la Karbiang autonomous council a branch eduan mate a department kapar lo ana employee tum khani isi ka chuning ri ka tum la pulo pili tum east punon west punon Karbiang la council a department andar ke du pana department ma ke employee tum bang si la kupima government I scheme puno jano sta ka implement ka cerap na ya tum loi mati sini kamat hage ili tu ke along ka preke headquarter puta vilo lasi la dak headquarter pulte di council lo lasi la dak headquarter along ke du so kamara tum an sita hai korting kira tum an sita ili tum edet mate khailo kam cheklemi punute baji captain harga sam baji phira chitti manke apora tengben cheptong na pu la pengela kopima ala yu employee phan kayan trust mate tipia sabde dui wa apora tengben claim lu punute ala public lo ke wang tum sita alang ha Geneva West Pen hamren pen ba dong kam pen ba ka hello hang panai set pen le wang pusta council headquarter ke wang lute hapu penge motor gari da nangeli lo lute da chedam da pra kenana bas pin ne ke wang alang li jate da tel punon donra hem jirpu hem sita du jok plot pen kampa chunum pe chedam thulong afan ilitum yo si la employee tum anta bori lo punute la banganili kamat hage e khailo e dead lo afan sita akim yang theklo kisunil kamat hago mulom 11:30 mulom dangli rong punute la sumni ge adu dunan ko ko donra hem jirpi hem sta dunan ko punute kasik sak ko non malom so por phan birda mong ton pansna আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ choral hoy pokchokor jinjin da nangna igar koi bong manai wang sarak thane pokchokor ong ko pipo no bong pipolote igar koi ni pokchokor elo timen do nang nam bidam thani chichakon elo ajo porto lo ke bong pharmacy jingkira po bunan ke dam lang no hi ki long bang puji mini pokchokor do wai nang pidun tha lada ka tok 24/7 open pu zero anteng puduman nangli tum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nili tum alon medical store ke 24/7 ingpu pon lo lahan lo alon medical store icheng si Karbiang bongpen kang pucheng pharmacy labang so pharmacy ra ke 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponichi lapen kelong le adawai nangli order pikang lote prapjin pen long ponichi Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang ritum tame Humrig non. Anso se kachini jiaphan abiar kipia number along Humrig tame. Dihina mo pi putot berta lang mangtulo.
MSC Barim Robinson Crow Jakhong ni phai Troxiani ada por phai sia por malom arong chiwoi jui lupa alam karjulong pen ningduklo pusi Assam Sepak Takraw Association akongchun bangmate Assam Olympic Association dunmei phu beach ramnuni sapen berdang pale MSC Barim Karletang Robinson Crow Ring etikahut Karbi Anglong arar phan kemise nasai kiklem tekang abangphu alangli inud racharia songalong kache thangklong abangphu alangli aporpi pirthi kachioki Karbi Anglong arar phan kanahok thi tan lupusi Assam Sepak Takraw Association akongchun bangmate Assam Olympic Association dunmei phu beach ramnuni sapen ningdukalam thi chapakla Pini ada berta bang kila pon sekang ton paiglo 2 mi thakmi grorang thu